muhabara nukamyoha akama dame nasize muhira ninyabiki oza nukuya na kabrosa turagafise njishe no muri ibi bihanga aruko no madamu mengo navyabona umugo mwabagore mwe tubaciye inyuma zamubitahura harakantu mubura kakantu kibasemura mugakora ariko mana we are nuko tashidemo kakandi bakoresha ururimi ariko abaramana yisenejo nzovira ababara rero namuhabara uzosanga afise akanyo kariho desorde wapi umuhabara inyuma bayikwije hindukira barabarabi ababara ni bana biti ariko ababara iyo mwavuye kwe design auji mukwahashe babibone kataho wimiriwe ariko ababara ari ukunda gukora ku matama ukacumwereka aho ingodi wari wayinyegeje kugira uva ku kazi wapanze ati jewe umuhabara uno musi ntanijana ndamuha ndayanyegeje ariko izikeya zonyene zituma yakuraho yanyegeje ngiye ngajya bitatu biriyo we oza imagine hari ukuntu umuhabara no kumugonga gushirako aha mu mwanya barampeka oh my god barongora sindimwe ndageba ngo urongora awe nukuri tuvuga nukuri uvise umugore urashika ukaza wumva sherishirira amazi muri dushe ngo ibyo biboshi byawe biriko bikora iki ariko raba ugiye kumuhabara hari ukuntu n'agasabuni bakagusiga umengo nakazi ujejwe gukora ariko hari isoni sumbi sona yo muri Chicago mwugare ariko barututubura mana janu amenyo ni hari kamera numva rero narambwira ngo ngure akakano ko muzi nako anyukure abagwani janu ndahumira nakewa hewe oya imagine gatoya nk'uyu ari umugore w'ukuri hari ukuntu abagore iyo bamaze gukema izi strategy acavuga ati naje nzoza ndakoza mwibase rero imagine yanyageje mwibase ariko ndacyacitinga umugore wanje rero abagabo ducitinga usanga twitwaza akazi dukora amazina dushirako amazina nyere bivanye n'akazi dukora hari gusanga nanditse ko bosiko wo kumata bosiko wa hehe rero je n'udufate ndi kocha w'umupira akocha mu ntamba rero ndamukinye umugore wiwanje agira rero amfate mumutize telefone umugore wanje amfate araba amanimero kurumba nayo yasevinzeko nyoza sheri nawe wamenyekea turabuko bigenda ariko mana abahaba murakwiye kubandikira kantike yiwawe igitabo cy'indirimbo umuhabara mwiza cyane nakoza mubase akanotiki wabakabonye ndagasiga akitiza tabitebeje cyane yo nyoda shasheri rero uri sheri wa nyawe ure ni sheri wa nyawe twagiye mwamome telefone ya uyu n'umugore ashyiramo n'inzigo raba umugore ariko arakoza ni mekanike uyu n'umugore ako no kukundigira mwibaze nabi rero seri kausha umengo turi muri Kongo nuko inkwano natanze zari zijya nijana munda birakaba
Mbese yes sheri uyu muntu akwandikiye ningo raba wari unsomera izina sheri ndiko ndoga handitse ko Satubi Satubi twaramyimye show yo ngaho ku kibuga cy'umupira ngaze guperforminga ku buntu show yiwa kugira kagukumbuye yanditse ngo sheri ndagukumbuye uni Satubi akwandikiye Satubi yanyandikiye ngarakumbuye ubona ari induru wasomye Satubi cyangwa Satubine nasomye Satubi ngarankumbuye mwihoze aho usanga ari gashaka ko ndamucyorera ubupede bwabajya bahungu gashaka none kudashyiramo n'amazi ahubwo mbwira uyu nawe asuye akwandikiye ninde ko mbona kuma bakwandikiye ninde yanditse nsomera we ntacyo ndakurisha mbona yanditse Kiriku kakahungu kagufiya kavuze gute ndakishyure ariko kwandikira ngo bimwe mwakora ngo ntaraja mu bihe mu bihe Kiriku naraja mu bihe byiwe oya none ninde sheri reka gusoma telefone yanjye yerekana nayo ndekane nayo kandi ngenda gusomera isabune iri kiramba bakiri kumwihoza ahubwo mbwira none udashyiramo amazi ibyo bihanga Kiriku ibihe byiwe atarajyamo nuko twari twavuze yuko tuzomuha helicopter ari imuzana mu kibuga rero ibihe bica birahinduka tumuzana na kimwanga n'igiki kijya kiduza ibyombo hejuru nta kintu wabonye ukoze heheje isabuni mu maso yo mukara abagore bakinogeye murabaja uri kure yamwisha ni bere sapere wowe ukuramisha ngaho ngo nibakirikoye ko arakwandikira n'abasatura mbabarira n'ukuri ishyiramo amazi n'ukuri isabune iri kiranyica urabona aba bagore bakwinogeye wowe nsigurira impamvu ubu ninda ariko arakwandikira ninda kwandikiye kandi ninda nyandikiye se ubu nawe ngo Bifesi ni Bifesi ni umuririmbyi w'indirimbo za rap Yuda ari mu bagurishije Yesu akakwandikira ngo hamwe mwagiye ngo mwararyohewe ngo hamwe mwahuye zari za noti zitatu bamuha kugira agurishe Yesu basi hari izindi abagabo nabo ari ukwenda jewe hari ibindi yanditse isoma ibyo bindi barengeje ko nta bindi yanditse sheri uyu mugore ukibona n'intara avamo sheri aha rero ikiba gisigaye ni ukwipfana ukipfanaho hama umuntu yakwironderera agahabara bagatera induru sheri aho yagiye yasize n'indobo akaba kabaye zasadunda ngo n'abagore yagiye umugabo yakwinyabye akiterera ku bandi bagatera induru burya hari ikintu kimwe cyemaze gukora nk'amatohoza umugore wa nyawe cyangwa ibintu bitatu umugore akwiye kwihanganira nibi umugore wa nyawe iyo umugabo aguciye inyuma kirumvikana kiratahuritse ariko umuciye inyuma icyo kintu nticyumvikana wowe gisigura gutima imbere y'ababyeyi ariko ntangazwa n'umugore nk'uyu w'umujakazi nyaroko ry'iroko narica inyuma rigatera amahane ukuntu gusa nandika Satubi yandikiye akamesaje akaba arahinduye ubu umuntu nuko utarabaca imbere n'inyuma kuko biragoye cyana mpereje Niriki madam aho umugore nabagira tekera gende aba bagore dufise ni iyo ugwaye baba bameze uko nyene uyu mugore utora buri no muri hôpital militaire ugwaye urembye uza wumva je agusanga muri hôpital militaire ngo sheri ngo none nitujya urarembye sheri tujye gute ngwaye aho wababyaye ubona yuko umengo bazojya amabuye
uko kwirembesha wijugumirisha nukugira gusa ntutange rasiyo. Urumva wabona urabona yuko abagore bamaze kurambirwa. Playingira akaririmbo gatoya kugira ngo nisoze. Hama harakantu kamwe muravuga reka sinoge nakabuze. Awi abapambe muze munterure ngende wara. Marezo nakasa mutwe arakutse kenyeye n'ibihanga kabisa. Yes, of course. Nta yindi ndege nzuri risumbiye.